on high no ebobo no kudrin na adesaye no osum no kodan na adechie no on high ni free feneba rich say ewiase e na okwa if you say ewiase edin nti na say ewiase e na okwa eti kame ho ye fa say dwumadi embra wo KUMAWOOD TV from Monday to Friday a free 7 to 8 p.m. Medawas. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, and me Edusa herbal capsules, and then who dreaded there? You could debrail. Who said that will complain with sissing cocoa, epe and chiwakade, Edusa herbal mixture, and me Edusa herbal capsules, and then who drank a sepan and neck. You could debrail. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture, and you Edusa herbal capsules, and your cocoa necessary drink a sepa. Edusa herbal mixture. And me Edusa herbal capsules. Mr. Roxlassi. Namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na a yemay. Ah, na Edusa was the same with Bravo. We Sweetie, maybe come on, mammy, I drum one. Hey, what does ye? A yen chuma. It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep? Yeah, I'm sorry. Obie Timinumbi. I just have pain for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ashesa a dreading cratoimu. Ajia to Musa a ye. And tontum ho wapie krom ose moja bi nchen moja bi se ye na entontum a opie ye bisa de ogya ne mfikyire ma ne fuye ana de ototo regu basabasa ma eka ne entontro wa munsuo pan tontom no akwawe no a enka me ohene yira prebi me fa ho ben nanso funtum wo sa batatwene nti wai na oti abibimem kwati ebunu me kire malaria na me de me pimpam twerefo ne dimpa herbal mixture malaria shia no ne sasie tubefua de hwehwemu akire se wonya malaria nom dimpa herbal mixture na sientu obenya dimpa herbal mixture wo babia ye ton adupa opemfo de oma kwadanofo ne de onyamfie dumienu enye mamo FDA agi edwedien krato atomu se eye aturidi ye die yo ebema wo yari na sie tukura dimpa herbal mixture so nebia from matofo 0248778899 That's what you bring out from me. KUMAWOOD TV. And the media drew so the year as an aqua. About on swap on a Semanai, and if Yada, and a Bujaye, and then me papa, Rabbi Makai, so I see. Then me be say Christosum, and it be more body. And now I say, quite best to be or body. You anonymous sum, you chromosome, you Christosum, you Judaism, you also do be or memoria. Then Busa say. Dien ena otwedi amponyakopo de ja eye ne mase ya hwehwe ye mmom ni bebi ni behu no eye dien enu ti na mato me sa frɛ ye Rabbi Makai e 7-day Pentecostal so me sa ne onfa di obade e hwehwe se behu no krotrodo wo se filosi coach ai behu obade ne nimonyam na nyina ye timi ato yensa e wo ya heni ekunkuru ni mu enu ti amenu mienu yeti ase na mebusa wo se wiase te sa se ne wiase tete na mebusa wasem adan ye fansam eye adanse ba ko bi wase papa bi o ti wiase na no wuskapa na skana hwete nti wiase nyina be yini mai namfu adamfu abusuan afena opeso ede o gene nkwa free ne ho so gene nkwa free ne nsem nana ulma bi esoso ene ne tifie no hwe ne pa to one day oye no so bekunu ho and one day ulma to ne sa friend say abrante bra ede na chiro so say we ase ne hame etwa me se so am run about no me fa say the message so full like interchange you know we free one night the mabasi so am run about ma sa ba ma chi ofi abrabo ne nkoyi ulma me ne njiwiase bi ewiase nye de ewiase enwino o se tama na udidi na de o se na ewiase ede no se na den abrante de na wo no o se papa aka me nchene na e wo o se sabra o saya ni nsem nchire ba ko
na papa no se akosa onsam kyere baako na okosai oso hwie kakragu eye bonkum na eno ndoso nche nifa no oso papa masa na papa ebowura dem no sansuo pan ma baako ena osa kap ma baako oso fa enkyene na eye onsam bonkum na edoso mebrebe no fagu eye pan manim odugum oso fa enkyene kutue bi na ewo onsam bonkum no kap abrante de ka ede enkyene no gu kap nim oso kahwe oden sa ka pan mo se na say de insu na na egum oso ka fa saka eye kap no oden sa ka sa atwem dodo adan uluma adan kakra mo yuso peso hame ede no mama numa atwa nkyene osa na wiasete wiase na wokwa onso o ma abrabo na aye den no abe hyew so intene utwa on frede abrabo na aye no eno abe ma eye wiase na dawo kakraka no abe senso kukuma no suwom enu nti na wuntimi nko wani mu no onse ahokyere adwado a wutwa ni nyina no bebrebe ni nyina no o ma wiase na ekese ma wo se daabi wo nkwan wade nti bepema ko wani mti no onso dum se kan aye pan mu no wo se enye hwe wikire se de ekere wo so de ma wo kra wo se wiase na aye keto ama wo no wiase ne so nkwan wo ho wo sore na wo nkwan bo modia so bepema ko wani wie ma brante ne tena ase dwen wo sa ase de na opanyini pese wo kyere no daabi on tena ase ene sade ya obi sim ikro ebi wo ha for to aso do ko next town akɔhwɛ sɛ obenya yedi afiri wa okɔ ene papa bi wo o sere nso mfa na asase ma no mfa no dɔme nche papa yi manani brei edofuo enya sika sa akɔtɔ asase eso dua no bae ebe yiyi wa brabom we kyerɛ sɛ wi asase opim kɔ wadi mu a obekɔ anim e wa brabom we kyerɛ sɛ sebi sɛ adekye ene wa enya sika adekye foforo nso ho adekye mu nsɛm no awurade no nim di adaroma afutuwi ena mde brawo ewiase na okwa na sei no era bi makai watena se akora obeto nti won sa asema mekan wana no kra tie no ofa mu pa ni ara putre no pani so fitu amranche no fo to bo asena hase kitu obi yi ni mu pegan kesi atwa so he kap kitu yi no pan kesi ya ni nyina nso de nsu na nti wiase kakraka yi ene eye wiase go wa mana ikuma yi ana ne how ababy bibrebe ne mum no wo hye how no so ana ma abrabo ne kese ma ne se ma no ana ma enkwa ne ekotua bi wa ha ana ma wiase mu how no ebe kese ma no mi kai se na mi ka disemba wo Jesus abranchi bi na wo itele ni no pa mi tade na konta kese ni ba na ko ya so futabe o so go de kese ni pa pro so se kan se pa ni na se funa studie no ko 25 or 30 so sam da soko juma no so mo kwaje ofa ni ko fori o to bi fubi o se akwasi o pe ni pa do mako heaven o bebre na nyiska na nyi pa kwa mfom nya sori na pe ni pa o pe sika na pe ni pa so de o ma ya sori nso a nya de ya wo be ni pa so mako ya nkwa ti hwem ye yi de o pe o be ye yesisi a no papa do be ya so wani ona na ya bo wai ya futu ne di mutum se mata ne tututi e bi asi nyina so ti amia the person say me nya nkwa me person say ni pa da matum mako abunti medase air of makai na hotel in Kano ewiase e na wakwa dwumadie so akra mame musao ene nipa we ewo dwetwede ewo ye osom ho ebise kristosom ene behu eye kristo na nimu nyama ye obo ade no ebise eye Judaism ebise eye chromosom ene ede ede behu obo ade no na mebisa se wo nusu da osoma no na bohu obo ade nimu nyam no ye adwuma den ene ede behu obo ade nimu nyam ana se trenene ne osom ben e befa so a e behu obo ade no amane ni amamra ibuhu turudu owosumu medase yokofi medase o ka sempa obadie so 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 bat pa ye tuwe asante mu a otum 40 ko nana jam mesra mi bo di kasa
ya sede ya mamre ye bibia ya baako ukọ man bi omo so de enko omo de no ne ye de no enko ndi ko hunu bi ase borga fo amamra ndi ye borga enya santifo amamre santifo ya amamre o hwe esumu a ye da Adam munum Abraham Jacob mu ya de nya la no adamu a omo ye ni pakro no a ye nsa du na sefo no a enti ma se Abraham Isaac Jacob Kefa no mo mra nko ma hyede nko na me so me de nko ba ye nyina be ko baako faako emre baako ahyede baako nkyekere baako utumfo nyankopon baako pe ne ye yeso na oni nkofo bi ya pam sa nkofo da ye example ma yeso mo de ye yi wo mi pa 14000 mo de ya da ready sam so me nyankwa edi wo so nya sa nkwa ne bia etwa so du ma hyede o mo mra nsam o mo kyekere bi bia nko sa nkofo ne from bidafo e bidism eso yeah. Omuna obade yi omu se obenya da nkwa. Na yemra ase, oso obo soro ne asase. No bo wiase bo nipa. Wanyi se US ni, eno yin se China ni. Na ono no yetwa mpon bo nipa da se ne nyina. Yantwa de ye osum bi wo China, ye osum bi wo Japan, ye wo Christosum so waye omamu ya ene amai foforo ho. Ne nyina na ye eja ba akope. Unyini se nipa na de ntitimu aba eye ewiase na emom no enye obade na obo no soro bo asase so no ene de titimu aba. The book of Micah also man bia na nti woni nyame dinimu na Israel for man nti won nyankopon dinimu Isaiah 52 verse 6 say Israel for ni nim obade dini Israel for ni obade dini so me man Israel ni nim dini this is yeah before na say ya kan for anase Ghana ye de mi say beto ye tigare ye beto antwa ye beto ye kubri ye beto ye pine ye beto atiamframa ye beto ye nananom osuma ne ye na kwaside ye ko yamane amamre ye mfri Israel na ye den na Judah sum na ko fa free Israel ya besum o man Ghana na no obi apaja me no echa we apaja me kwa himfi ko enu me wonya me ne na mo kasam ka chom se enu me wonya Israel bai wow mu yo mo aka I'm starting to break one and a breaking my minty wa. Only the time you know see otumfo ni mo hono. The Lion of Judah. The Lion of Judah. E ja no ba ne still hono. E ja and oba. Oba. Sa. No mama amabi. Ni mama ngan. Oh okay. E ja no ba ne sigete na no. Aha. Obi aso say ahima mboma emfiri Judah mu. Rokoto. Wo se jaka no so koto. Wo nyina ho kenten. Tabi. Sabi aso na obade no ankasa de ote apanda kem ena nan so ti apakai sa apakan David solve nya kremu semen trophy apakai no sia ye no se ye da mfade mo bo ho ne da ye ko ran bi wo ho ne ade bi hihye mu sana Israel de ni na apakai apanda kan so san so na tie nti oman mu ye apamada ka wa o eso tumfo wanko stadium apanda ka ni na na ti apakai asante for you therefore engineer for pre konga I feel so jaisa beba chief meat e Christopher yanwe o mi yesu abetem jaisa so for chief meat o ye fon ko an fie ye fo bi the seven trumpet of alarm e na Jericho ofesio Joshua de ko bubu ye no e so na ya say seven trumpet no bo na ni chi breviane Israel yibie no di breviane oti ase and the Christianity na bawure mu an o me say ye nya fi amfala be mu enti ayi ko be nya mu nya ko school bi dental education and to baba ye o hene no that's you know mental slavery no emancipate yourself from mental slavery and you see and the some of them for ya we jina so baby na ntene ya me ye no to ko ba sa so ni adam ya pam ni Abraham ya pam only Jacob one man nine every chrono echo who Israel who Medina Muhammad no free and Ibai Europe is God and Jesus now one no be fire straight free be fire kwasom and one do munya me no breye
na yen no ne fi Israel ye ba ne akuta nyame e be pie your friends say nam single empire ba tumutu 1,000 years ne be pie tete man nti ye ba na de nyame be na ba ye di twede pokwa me ye dwede nyankopon enti nipa da seni nka o hwe otwedwa mpo nyankopon a nkisa di no so ka obo de be mpa ono ne fa no se ya ankofo ya no mo yawe oso mi ba me gedrimu kofi me ba no wa me di ade bom tade be to ana kofi de me kan kwa ye coach ko me di ade a o papa di ni ye di ade be kan kofi so bon tire bom so ba bi ya so bon tire be kan enso so mbeke di fo ba ko a oman mu ya se ne friend konfo no che onye di fo no ye dia ye na mo hwe ase no oh I see ye hwe ase no no mo fa ni firi akura ma se bi sa ana mo ni bae because obade no mo ni nam no mo se nam so obade ye nsanche ne kire ye gya no edibra woman nanti chere ye na won to so nam kwa mu ba am obade ne ba ye wuswa kan oh Israel ba ma anyeme amama be tete am so ko be independent what is do we read the book of Matthew 23:37 so do it tell Jesus ka be ma premede krono ato mama no be look so mama be tete am so enti Israel 78 did not to free room be capture woman and oburu woman na o se ti wade bo ma be dan konkom and oburu ra konkom da and ko fa na mama bo entola and what you call Europe and be be friends in Europe what the Hebrew at Latin and what translated Bible for Hebrew to Latin and there be yakwa e hye no what the God a hye ho or the woman dey na hye ho and na the ban ho no so the Jesus hye ho and na Britain fo ni na se fo yi so say a back common language English and enti omi no be fi Bible no e di bi shame the whole book of Bible Genesis to Revelation be no be say yan worship God Sunday be bi no say Yesu mo jate preko be bi no say so bi amara ba ko be bi no say ye fru be bi no enso mo to bi ahwo Muhammad official Arabia sadi for Muhammad me wa ko fi ena musuma me mras be bi no so say Yesu fie yempedede obonza fie yempedede enso de oboko Christopher efie eno ye bonsam fie eno me to say wo ye no from say ye de so to be so ko bi ese mo se Yesu fie yempedede me kase mo ye de mo ye eno chira wo be bia wo oh sir enti ye sure fie yedede sir bi so be Christo ni de masa wo so ye da mo so mkre because Christopher no Europe for mo so any Christianity Muslim views no Muslim Christo and do the share Christo for so by show life ekuta wo do the show so for life for today na mebusa o se yese Judah som na ye otwia mpon osom a odija eye ne doba anase ne man se ombe som no behu nani monyam na enu ntimi dominate na yenye Christian Bible na Judaism Bible ntimi mpejam amanaman nyina ehunu edi na timi ema ne ka eye obade tumi nyina ewura ochekra ochewure obi ni nani obi ni nachi okasa obi ye de emfa na nano wo ho wo se won tintansu na ye de wo de nano afa na sa ne tumi nyina eji nyina no ono som ne anim nyam no ebutu na obi efri eye English man wo se ono no die yemfa osumwe emfa ma amanaman anase ono man amanaman ni wo se yemfa eye ne som eye obade ne man na itima ye ho o ka the book of Deuteronomy no if blessing in Israel is na David is my Sam Sam man nyina pese de ko pepa Israel ko fi the time of Noah na nye kuro ba ko blessing nyina onyanko obade yi ni pa 8 eno ma ne so kakra ma me obade yi ni pa 8 apanda ka no nsia isi baby ko pe dunyanko an onyanko Israel no e mu no du bia Jehu olaja bae no ese baale fo nyina ha Israel no mama kwadi asonfo frati no wo mu nyina red worship na red asomwe si ho no ni pakete ni nya ho Dile ba bo si kwe ko choma mu nsuro o si bia se nyame eye Satan o fe bia se nyina enti sum bia da ni pare wo e ko first second service efri mo ntam enti ahyasodie ben no di jae se wei mesom na wei ene mani mo nyama muhumia muntinam asom bi na mi kire wo no asum a goda esono ye fe no yakwa ni bandi ni Yahushua wo mu kipu Muhammad ye kwasore ye nsoja ye nuobiane ye ntade ye sabat
ye dia ware otum ebi se Jacob no di Israel si ho no ware ma ko wow one no ye dey heaven for contribution 25 verse 12 13 14 who do heaven gate ya who so be kumasa who be wuga santere nya so seku heaven gate is your true Israel be so ko bi yelo but dear Christopher according to Daniel woman Daniel 11:30 say oso mi ni ma won ni die dey na be nyina fi say Christianity o do so ko Bible mu ana so ko Old Testament man gay ye safety Gomorrah sam dem to Christianity ya mo sam som na Christopher dey homosexual too and sa aho no eni Bible ni first say the book of Romans 1 meka oho no meka no so don Gomorrah eni Bible ni Bible ni eni Bible ni na eno de eni nye oba de ni Sodom fo na koye ne hye wo nyesa ani hye wo mo pa che se akondem enye kofi obi ade ne tudem ni ya hye no na de na papa ena me kire say o ka geze say ya hye dada wo da so nyere dada udi ase Satan wo dada Satan wo di gain ba Sodom Gomorrah no o ma da so ti wa obi establish this Christianity na say ewiasem so abode nyina ni wa say be free Satan o say na me babode nyina ne so mani na me ma nipa say nipa emfa tumi a me dia ma no emfa ni sa abode ne so mo ndi nipa di bode sa abode we so ade bone ne say ndi na wade ba ko ne hu no Satan yemkuno wa yasros ento mu ga God of Eden eno ko Adam odan wo ba eno nya da odan wo ba ko ifo eno ni ifo ko di nkomo eno wini if o wini bi ya awode ba ko pe se na ifo ye mienu a nka Adam ni duaba no ka ba ko defende yesi kura wo yire wo kura meda se ewiase na kwa adwumade na ye Rabbi Makai ehwehwe no o se ewiase na obewunya oyotwija mponyankopon na wo hu nukure ne mmra na mane a obetimi da som na obenya ne monyam wasase so a eno ne Yeshua Messiah ana Yahushua Jehovah enye Elohim memfa Elohim meso no so memfa God bia meso so memfa Lord lawyer for my Lord na ujemo je di pam David menye sa na o se mi ensum no nukrem ene honhum ete sa ana ente sa enu tinam so penukro no pe honhum nsemo dia na mde wo twins powers o se ntafo ni twins powers o se ntafo tumi ni tumi kasa na twins powers o so wono de oditafo tumi e de dunjuma ene aban bomodi aso be frɛ no e wo ye 0248 689898 0248 689898 o se minka chro say ono ayahama adubuna nusin ena otete na ode ye de ode say nipa na yare onte ahaba na mfa ntuhu oba obowro sunsum no tie wu nsam na honhom ne ka kyerɛ na wa kyerɛ ha ma ode say ode ye de ode kan na obutu eye abrepo highway so bronu krom going filling station wona usu de obi say going filling station o eye bronu krom usi wona bomodi answer be frɛ no 0248 689898 0248 689898 o say fiada pa de o de abam edwumade ne de ehhehye so wona mo so mo ye entafo no mo nya abam ma wo no amane amamre kwan so uhu na o so behwe na waboa na mo ye entafo na mudi abenebe ne o asasi yisu no wato also wetimi aboa yefiri wana me mani a kire eye maame edusa oso ndo onyo no to ni se madanse ni o adanse pa enipa edi no na so ye no eno mo to ni se edusa ni e oso madanse ni edusa se odo ka kire se wonam kwa no ni pedua no ono nsa sunzum se mo ho na emom no se gonorrhea se arthritis se kuku pa onso so foka o se wona sebi Bible no mudi ay Kristo so mamo ware ba ko na edi munya no enti on say ne maye begro fan club mo be mana embre kamo mo eyere mu nan era obo we first one mo apsim no ne we usa eya kekadru no on mami edusa be mo kekadru bi o say mo ye begro fan no sa sikwa no muni sa ahode amudi be psim ma no mutima ware for no o so mo de aso mbesa line no o dey o mo frene 0500 110 115 0500 110 115 o so we go filling station we swami macro ho no butu edi ni juma o se opa wo eye white ana se gonorrhea ana ayewa o ma no
mo a mo no se bi mase no bibia ye ho ha se tunka no o so mo de an se mo de mo ni be kire ho ana so kuku fibroid fibroid ba me do sa madan seni bo mo de an so be friend of 0500 110 115 0500 110 115 dem di mi kam do ko ye na na dachi 2 minute na dachi so 2 minute o se ono de 2 minute odi adwuma wo ho ene ama yadubra nsuo mo petu media di dwuma no o se mo mbra mo we bisa no nka mo hyebra nkyere mu o se oboboro wa fie ewiase me ka kyerɛw se de papa yi ka se eye foku dumienu no saa so de wiase no ye dumienu wo enipa busuem wo amfire ye aduana papa yi be fire ye oyoko ana se asona ana se britu ne britu amane ne amamrebe ne ho se bi wo ko obi fie de so bo ago o se wo no obobba ago ogbowura busu fie se busu bi ti wo se beyi ne ti o so a obobowura hyebre mu no de ama be kan no beyi wafiri wo o se wo no saa se kuro pa tu so hia bambo se sika tram se ma na ahye mo di dwa no ana asofo no mo hia tumi a mo de mu di dwuma no mo de aso mo na dachi hunu spiritual and herbal center also no busu aya sankare 47 udru ye papa na ye organizer na ye Taiwan na si ne friend no 0246 10 4029 0246 10 4029 0246 sorry 01 4029 0246 01 4029 another chini oso tumi kasa ono oso te aban kasa oso te aban kasa ono so no ka kyerɛw ewiase no ono wo edido ho first aid wo obebe bia no obema dido efise wonam kwa no ene hia nduro a betima de aboa ena mo gum fi no mo di bradua no mo nyuma bia mfata mukra no edum kwa chichichiri no oso betemo obema mukra na nyini obema mani ti mo mo dia so mo frɛ no 0246 014029 0246 014029 agba adia yensa ba so bi yenkwa enti wiase no se de wo chichim se kristosom eye osum bia enuma bi omo ye nyina eye tumi bia enye obo ade tumi nemum ya hu bia obo ade bo emum nemum no enye obo ade no ne mra ne na mane ne yedi so no ne nipa bebe no obetwe no ofisa ate bi anim amenche wa kristosom ne fala ba wiasena ye wo babylon hine ba babylon hine the Persia ba Greek ba the Kushke for empire ene du Roma hine kwa hine be ne ba Roma hini mu ane wo Roma hini no from pagan to papa and one be jani Christianity na rozida no muni one no na sefo ni enom ka ke biase abosum be se san som to papa ran som enom pike mu tre is horror Christian Christ no Christian for bosum Christian for bosum ka ju friko be so Christian for bosum maybe Christian for some the Christian for be kokko adenti o ma be ju nyame omuzo munya nhwe ni musa adene nyamo dia na mafai munya sa Christopher minimo ana egoro minimo ana egoro menya sa odi ase ezi ho Krishna edi o se amila o de uri usu akra o perin mu tie me comfort amwa o be tie hin African yo se bi sa ne wo itemso ono no e kariki pedini ono bosom Christopher ko no mara ani be jalo so me se na namudi ati wodi ntumpani ade na yeyi ono ko so no sa ogoro asori dem na wo ka mi hakura okay kofi no yes ami we say wodi ami asene say yes yenya ko ade akasa uli English Bible ami chi Bible ami yenya wa English so be na asante say ye enyo busum kese ombo mpaya wo Egypt no amila katam no ne diwiase Egypt diwiase nyanti busum ne fewiase nyanti affecting kremosum affecting Christianity bibia and to all the Jesus busum Jesus ombo mpaya wi na do ne papa Zeus amen ada na so hello simple also be it and to say affewiase nyina eso body it is single man say also we Christ first Timothy 4 verse 1 was say awu oyedi ekire be so ma mbo ni kire kire wo bidibia ho omi si awade kwai Hebrew friend like us omi si awade wo kwai e Christianity so bia mara na wada no se Christo say ana Christianity say yen wore ba ko a twere ma yeti ase e wo ne huma ni mu say yen so mo nukure mu
ene huhum na mebusa se bi ye ti we ni ani na ebedi yesum no nukromu ene huhum mo Sansama na bedara to se ko fiye so modile meni breviane meni prekonam odi ase enko ba ya brown oba oni nya ware enko no homu no ko ya konkon brew anya se bia homu ni hye bia bim ena wo ko ni akodi nkomo oh sir baby aya bra aya life oni bro bia de oni bro bi sika odi ase oba am se nya oyiri ana ba ware 1000 kwa na se omi na yo dira sabi odi man ngeji wo mo awadi Solomon ware 1000 empran 300 empran say nyaponi edwan won yeponi there's no pastor with my quotation at them say empran yeponi but omu ni empran any madwan what difference him any ma ware say so on ko fon de betre no eni ba mo sua o mo pempa mo pa kwanchene eni die mo e kese mo say you see eni sua de na wura de na bompa yakon there's no power to be any yase to be any pe o yase oba ye tumi ni bonsam tumi na wada no se oba de no bonsam tumi o wase ya oba de ne yensom no na se oba de ne som yen e wasase so oba de ne anda we ne ka se ne yensom no yesom je se na sede ne mra no de mai tie so we se mi fi ne mre e ko fa se mi mi so ja men fade ho na de be ma the first preparation day who really book of 16 e du aka ne man akono mo fa no ma ko e du Friday nko ana o fa ne yenu o fa ne yenu na de be na pro ba Friday ko fa ne yenu na nam se dani oba de den tino empro you see na me ba wada ma asem we de ya kire ma adwo zuga krawo na ifia dey ana se memre dey pa no bia from se kofi wada ma ena me bo for the amount so me 20 million 50 million 100 million me so oba de den ti and that die yo ho kwase papa ejo bi cho de papa na eduane ko to so bi wura na eduane de me sam na me no biane e bere ma ko do ena na ka wo tim ana se bi o tibia bim na o se me ye adwuma de boa no e ma ne ko nanimu ko ye adwuma se ne ka tim ena me pia no ena me si o kwase papa homeda edu ko to se ka bo bia o se me kwa sore enu bi na South America ni na se kwa oba de tamfo no eso oba de na mu na do ba ye wuhwo so ka se bi se entimo moto no o meda no mo nsa na mo mo nkwa didie no ko ndem mo the policy for nya papa e no ko ndem se Abraham bani se so ya o sa yare ho na wo yare me ma ho to no be so tum ko yawa de boni o mu de kofi wo yare ho po be so bo so mo ba de na bompa na pega no wo yare be tuma ye e se bi finu na tumi ba na boy so komode no na mesa no so mana ko didi so the first preparation we ya potra e duru Friday no atwami ani mu potra wa yinim na mo ani di e ko si dai ni Sunday anaso ne Friday and Saturday nyumre case na no di on anu ya de e simple akoko na mfire to no baby akoko ya potra dia e duru no ma prepare say memenda no Friday no be prepare memenda dia kan na dia mo body ana ma me fa onko oh the great man nana mensa o ejiso papa mechiawo enra o me yehu se bi wiase woto wa se bi fa obo esunsum fa obo honhom bi na se bi kwase bi ameku enti nana mensa woto nsa afro se onipadua yare se haban bi ene ohia ade aye banbo se osika mu se udi abenebi ne wa aye asetene mabo modi anso be freda na mensa e wa ejiso oso wa ejiso abenase e wona obutu di njuma friend 0249 650 703 0249 650 703 oso men kan kira o say ewiase etiwe no e na wokwa ewiase se obena mu a de so wonya ye obi otawachi wate e se ka kura betu a na e petru ka betu na e battery na we ede ne do ede ye abrabo mu ewiase asase na ntenkwa asase we na ntekwa o nso ka mframa ka no na wo de ne de wonante ya abrabo mu wo so bomode anse ne mfa yonko ben no won kire wa mane na mamre onfa nimbie mu o sunsum ne honam fam no no mo wa asase se de obetuma de won afre ya adamonika tumidie mpenidie enes anfimu e different 0249 650-703 non so mo o so we je so abenase o frɛ na obeje so den nyina mu ondo so de nanam tumi na ye adwuma one na nanom ene ye adwuma min konka akiri bibibi dan fo ko ye buka the lion of Judah the African Judah ada papa naka no o so eja ne oba no ondo so isu abofo konkron ne di djuma e wo ya afla obi tinai o so no de anso obe frɛ no o su frɛ obo ade konkron ya we no na o su
the air have a brabo more sitting what's one of the or to one enipa ti na oye to wa osufre obo ade say dan nyina no enipa e wa manim enipa e ha adwen e su abene bene oye osefo ne nsam na me ya mebuza mo say e die na obo ade no odi sa tumi no e ba se yendue akora wo wantimi no o say momra due eni amani hunu oye odoba mi o so ye odo no de ma ya asase se ye medi de e de on de but bazuka say mamusro okaka do na bazuka na ka o se mamusro so obo ade wo na o de obofo konkura man se o fa yi adasama enfra ahokyire mu no bomode ya no na me say musa nse sa politician no mo ba ne nche no kwa be so no hu no de bo o mom bidi ye president o e o man mu ya say sa politician me say e bedru me bi be kan wasem ba shada am the pictures na dey afa me say next month on the second week no bazuka be ba say mo for bazuka no ba me say on the second week no me ma ba hu ade be be tumi wo e kwanya fa so mpanifo bi fa kire e ko petumi di bobra mo for bazuka no ba to ma me the number is 0244 726387 mo friend am say papa akoi ka asem bi o de wo penchem mo friend say ni no bi ka asem bi wa say o tumi ni fro bo ade o no ne abofo na ye adwuma na say on do bo mpanifo nko a na eba sen eno sa tumi ni adwo o de share busa no friend 0244 726387 0244 726387 the great bazooka me dem friend the lion of Judah the African lion of Judah also no ja eno oba eno didi njuma nti sanity e o hase na me bia o manatum 0244840108 0244840108 usubeba jumedi so de menti mebusa de kire wadwen so usube ana yeso yebusa ye the Rabbi Makai o wa say na also person fa ne yonkwa emre semu no ye de telephone number no so beto bye mo Usame hey ale anonte ba no ase obade no the ba ya usual no o ready pa mane she come sin so na say o boy intasem ana say e kusofo ntimi e kasa wo mahu because e won money no samum ena me papa bi se me nka asem nkyere mo the great Asoma Bukari o Sofia papa wonderful monjene number yi mon frɛ no o frɛ us papa boa me asɛm betima ka kyerɛ wana papa we de wadaroma yeso woni afi on fesika nya hwee na mumu no e wanti na oti asase so no papa boa me na asetene mu ayi dina ma me mema asetena ndi udemu yeso kurobi wa kurobi to aso se bi boso me koni ni prensa obade enso nya ni din boda de bia di bompa yi papa boa me frɛ no 0244593278 0244593278 eye Nana Bukari also wa Sofia school junction wana na udin juma friend no nani ni juma yankwa o man so 0244840108 hello oh akwa wonu gu asem so enti na me sure say tumi me no pe bon sam nam kiso som so ama obade tumi na kofo e di fia ko obade ni dire no ese kan is do ba so no bon sam ye o ka ja ga akra padia na ese o padia akokoto pa yenye na book of Joshua 1 verse 1 to 9 obade ye ka kire Joshua say ye de ye nam ene di ransom ni mo akwa Moses so o bire ntimi na wonim ene kiso som ba ye no ye wuki ye preko nam ye preko ni pa preko preko ye di mega ta na we ko nzua abo toilet modi abo fi ene chiwale obade kan azaya wose mai omu be hu mu be ene mai omu preko nam ene obade ye abofo no na oramo so do ka chiwade no obade chiwade be pa na uchini o na mane na mama boni na wochi na dem ka se e ba ye nya wose abia e ba ye ni ontim na ye e bi preko nam ba won ma ja for e bi so mi pa eni me madam me ni mada mienu idi breadiane na oramo breadiane mi ka se kofi afre ma sha abrabo ase single room na makonya so mage bi na mezo me fefe so se ye no re epo ana se no re asase se po anu yi na oda bi nchen me mpam ni mani nko yinfa oh na re wo ba are tida fo na so no na fo enen nkete si o mabe okay entu betam entu ko e chama na se busumi na akodi ye ne ye hye o se o ba gu ni sa menne na enko ba ni bu nsa na ka no be da se
when I'm using for one cry, my young woman, Yamma, Sabi, Yamsuna, Yamsuna is this house. 0244 840108 0244 840108. Also, bet my bedroom, so not the intimate Busano. Watch our waging also. They say, Rabbi Makai and a chicken como say, Ibu or Padiano, no sum, Namani Namamre, quite before so bed deal free, Yada Monica, a yet to me bonnet home, and Pendidium, a yes soon we are sending the new oh soon now, when I'm feminine, a bed deal through. Hello, good evening, I KUMAWOOD TV. Open you patrol dinner because every wadarma. Oba so wadarma no adwom we wo fidie no. Mesra mo mundum wo fidie ne yantiminte money. 0244 840108 0244 840108. Oso betima badwuma die so. De papa ya kan nyina de na twere wadwen so. De na oka ye ne krewum. De de na ososo woka a opeso de tunanim. Asembisa bi wo ho a opeso ososo ubisa papa yi. Maintain Busa. Also, to my bedroom 0244 840108. Hello? Obiama, so the opinion. Say, when some our phone pound, how high you come over fire and Kunku, no fashion. Our phone establishes a Christianity of Ghana. Because elimina Asa, you don't know none of our oil. Almost establish Christianity. Na boni obe kunkum na nana se boy ode so ba wa ebaba eno fa babu no yi di free di ka babu ya ncho bi so ya ma to ansa ati so ye to di Hebrew eno mo ko fa eno mo translate call language awodo ne yen hwa de wa say anse de be ko de Egypt akoy slavery wa so no na ye ne nyame be ne nam ne na nyame be ne na oti Egypt na sabinya ahom nyina so de ho na obo ade no hu sa nyame ne mu ana men ka se ye Israel Egypt die obi Israel miafo udi ase Kenya Israel Egypt and Ethiopia obi na tuna mba odarma ma me mfa ko hello hello good evening but you didn't be okasa free go vi media ma jo so penyi kase Yampomoko. Oh, oba da Roma, open kese, bibia boko na so e. We will only okay na. So a very educative program. Me both my society because me number bestow me head doma na egu ho mo tie mo nyeje. Medase open. Hello, good evening. Hi KUMAWOOD TV. Hello. Too bad. When Timena so 0244 840108. Jumedi ayedi ewiase enawokwa. Yede bro 7 to 8 p.m. from Monday to Friday. Me say ejuwada kusifia de bia no ene de bro 1 hour pe. The jumedi e family mienu ya setenem sunsum semu ena abrabo mu nsemu. De hinta wo no ene de hinta me nua adofo de obo ade adom no ehinta dia ye nti bi da nanso edi enya wa setene mu no ene na de bia no me pese ye che enti de bia ka me ho de nyina from 7 to 8 p.m. Yen family KUMAWOOD TV me da ase hello yes sir we didn't be okay free yes sir me da ase oh my but as udi so wadarma wait me nyina so biem 0244 840108 and to wadarma let's go hwede na sisters now say bi omo to tete kwan wo mo de adwuma no obo de na how mo ish dai ye from sisters enyo mo aye Christianity de aba Simon uko ngamo me wo bi as de bibia ye Christianity Christianity soma husu bi ho the future bon kwa ba sa ti so no ni hu soma husu Christianity yeah sure a conform content kwa e papa Christianity enu na mani ba nya ta bi sa ti so no but me say me ye me dwuma wi aboa me di pardon wo me mfe no kan fun kwa me mfe na no asha family dia de ne makaye me mi fa ko no nobody is saying one of me the whole world can come from Jeremiah 18 verse 18 was him no go come Jeremiah na mere plus aso Jeremiah ono ko bo obi asom and you print the pen aso it Jeremiah
Christian for Christian from contract kwasabi ensu ti wure enti for semna ho yeto so fumu na wo ja wota ni mu preachie na toro ka kan o bi ti ro na to kan na wo na di na wo yeso na wo ko na ensu ti wure se ensu semna ni suo na wo se o fa do e konkron kan kunso di mu kura Timi atamfo no bia so ewe am dam so dey say mo fa owo gani wo so kwasi mensuro bia pa pena kenya so me 20 something years o ma ga o ma yare kura e ba e bo pa ne ko so anu so le tia me do so bis jina so ma me hello bacha odi ni be o ka say free hello maka e from me boss man okay baba boy ma wadarma okwa wadarma ma bre mo ase no many jofa Meka tinya kuisha. Oba ya bacho jina suma me. Ne papa ka kire se emma no nke nware enan, ye nware man nan na wadwen kire wo ne sen. Ne bacho me de me die. Oh. Me entwukra. Untimi ntwukra. Na obede wo ba de ni munya wadaroma. No one any when you are the Mao and singing and mean when you say, also call my whole quananka, Ukunu so efa, Bako Kaunos or so ma, I want those one. Cabation Emfa, and as a wood of Crisosona. Are you what I remember that was say? Oh, and to many as be. Hello, good evening. I am TV. I saw good evening. Good evening, oh me. I know that's Onya men se na so no ku ndam papa. Aha. Me se me ku onya men so ma onya dia na ku ra me ma ko ma wensi. Anu no papa. No ko na wenche ku ra. Mo. Ana bedroom na cham. Mo sound. Mo. Ena wada ma ana na wada ma oh me umwa man kompe obaba kon kan won se de nka. Me ono onya men so ma na dia. Ana me kire se I don't know one can just shifting cultivation in Kaum and Kaum young men sell as a cobra. Ready, Mamma cause the granny same in your surrender form. Oh, I saw for John. Oh, also soften and young. Oh, 1 and a tuneful. Aha, make a cabby and a bacono. Also, or surrender form. Or because the Cromusuno, a Cromusuno, a crano. Make a Cromusuno, a crano. Simple. Yeah, Christian audio 0244840108 on Teddy Krumusu na kona. Yes, I soon. Agra. Me say Christianity are singing marriage concept system back when you get there no. When you are back because of how until when you are back. No value in America so to call about for here not when you are back. Never be when you are back. And maintain a how. Say in your money. Uma buni sa. Say ko jaram no na. Aso ko dam. And you want to go with education never no education that's hospital written you are back hello yes sir but you didn't work as a free I KUMAWOOD TV okay what up my wajin che yenko so for sembe no keke sembe no keke was the base I saw the babu paka was say yes sakre ana nyakopon say yiba nyira mo nyira tabendra wo sora wo ko me ka betese so for quarter to na do ne wo kan na better na dade the for quarter to wo bia na aya le pase me ya Wadaroma. Me say ya ho tiese hello sir udini be okasa free so kini ho hello yes sir udini be okasa free Wadaroma Chief Praso open ni enko na se mbuta jate Wadaroma me pacho obi wa no Wadaroma as if 50 so me babu so be pray ko bi so me wade me show o se wa me pray ko so me wade me show okay Okay, and I'm in charge of Krumusu. Eh, ma me pe wase mu. Yeah, oba yin mani. Mo we de. Eba. On say area e wadi de mienu. Your so adidie. And o asase so adidie. Ba tie. O so na no aduane. Ana oh ma me ejai sa opesa na abutre. Me ba we TV ne so how was na go na so. O say Krumusu no ensa enwe. Na mo me bacho. Oh, amunya abutre. Nyame na hye medin o pa de na bawura mi mu
monto mboase mesremo wadaroma hwe medeu on se bebe nsu tifiri no enwio sanso no boade so she oba nsu so enwio no nim die no edit denwe danto atwale yenko program sound yemo rese se costa obaade edi ma eso baby neti 2011 isi amana me bani for doso ma dos chemema yo wana wa make chere for nko wa mu ko jina pa o si senti le ba se o mpran ware ye me ma sante for e mo bone ramom nam ene for wa betu ma quotation me che wa ye kwa se ko tun se kwa Abraham ni mpra Isaac ni mpra Jacob ni mpra Solomon ni mpra David ni mpra eduma mo na bone according to the book of Judges 20 man ko quotation so wo bi hu the book of Judges 21 so bo bi tu pa ko pa mpra ni mpra ni fini che ko bo jaman eduma mo ko mpra ko ya wo mpra ware yo nti wada ma se wa sorry ba no bananka on se etubi wa aye hips kakra na etwe aba na ba ko da slim kakra bi na ba ko so on se onu so wo furu kakra na obe 3 na kwabra na iba na emma ba miense na de gbewura sorry dem o sorry dem a eni je e kese on no be bi ayire ba ko so kwa ni ba ko tin fo mi kwa heaven da me sin so kwa ni ba ko tin fo ni kwa heaven da o tum fo yawe wan fa so kwa ni ba kwa nyeduma emo wura yes Pentecostal church if na mo na maso azo jo se de Pentecostal ye wo ahonjo me ko chi ho a me me dan ye hia kina mo mra ne nso wo yare abre mo mpa ma ho to mu se wo ba ne bo Israel wo bona wo ko na tete na bra wo si me ko hono a e kira so he 7 day Pentecostal bra raba makaya me na mo wo ba bo bi ku kama ele mfie ti wo ba samba yusuma de wo pa Jeremy tàbí ọkọ àti à kàmú fún ṣe ṣe bíbélà ó fẹ́ sọ ẹ̀ ṣàkàyé bí i. ẹbẹ dẹ bẹẹ máa tuma fúrẹ ní wúwo ẹbẹ dẹ tí máa dúró adé nẹtì mi adé nsú ni èyí dídí ẹ kyerè o adé bí o máa pò. ooo débi papa mi jẹ ìsá adé àwọn kàmí ni wọn ní yín wọn hwẹ adé bí ara no sẹ ọ sọ kó ntóòsù pa ní ntóòsù náà abẹ́rẹ́ kọ́ ní èsì wa ó ń kọ́ fẹ́ di àpọ̀rọ̀ náà ó kọ́ fẹ́ hóó. mẹsẹ̀ si ho kama nebra o ba pa trust o de trust ba ma se be ayo etu telephone number na da ma 0244 76 13 91 0244 76 13 91 Badarma e wo screen na yeah go buy bon pa ni scan every Badarma obi say mi musa o say o be prekunam e boni o ba kwa nsem jim mo any for hello 0244 84 0108 hello yes hello good evening KUMAWOOD TV hello yes sir hello open your patch my jaws we didn't be okasa free good evening sir yeah blue okay open your man enko hello open your patch yete won kasa hello open yete won me patch kasa twon fi ofidie no na kasa me patch good evening sir okay enko in fact so what I did na ewu say be ma me abi be mo make ma wa ma 5 and 6 because abanakwa me say ma na bu and the gua be go pa away reserve and make ma wa 7 ma pa so ta ko of course etu be wa do say wo akasa wo hwe hwe bremu a wo de be so say oh Tima nyina so osu betima ba so 0244 840108 0244 840108 oh okra obi a idea o yere wa ye do watra wa ma ne ho fi ne wati sabuso ne nsan na no wati na se be mekuna wu na wo kwa bubu na man na de ya sa ba yo yere en so bo ware be tu aka na hono ma ye 3 hello hello yes free TV no na kasa wadarma ETU
wentimi nyina so 0244840108 yemfa afrefo mienu na yemfa afrefo ni nsi ase 0244840108 makai ose marodro no ena egbohu obade nyima yenti honfri eye oba wabu ni nsa aduane ho ana oba wabu ni nsa ho efima obade ye hu nani monyam ye hu nani kremie nene akata ye pa so dia ene sadia yendo na hyade en so ebi ni se be fa madodo na e wo so wadwene sen hello yes sir good evening my boss but you didn't be because free your firm is jail Mr. Free work okay jail manenko Mr. the council back okay oh some of the come me your firm ya your honest asoma papa can say young married 2 young married 3 young married 4 just so any pay ya ba so anya kopo asoma de ba Jesus Christ afetume then to would TV so can the you are 4 you are 5 I'm going to say you assembly a it is a what Yamin when you got to so now instead of all kinds of just a new factor. Now we can go back to new papa or far. As I can say, I some of the papa. Yeah, the book one thing. If you are some now what I don't say so I saw the number of human. Mr. All thing you can afford to say, if I had munya butrema papa mami why mamon katino so hello Tobasi opanyini hello oh opanyini ya mami suminya mente ho ene me yo opanyo utie me untie me munyini fresh na obimra hello akra yemfa hello opanyi pacho wada ma so kakra na bi tie o pacho e free o bruma sa ba pie so kono asala nkasa no ma ntema ntiriye na ti be kure a tiriye e free o bruma sa fisu nya kwatiri mo me bo so papa so e kono paso aya de ba bo brama te se ye me so no se paso anua mi a mi gina hu si anua ko mi nya na bo hu anua mi nya e bi so ko se mi e se mi gina mi bi preku na also if you could not consent to go speak. This is me, I made to Mr. Be water, best say, maybe I could put any way. This I say, me Procunandi, papa. So that's it. Now, me, I got some papa. This is also for our Yakuyan up say, maybe Pia, what I do, maybe 78. This I don't know. Have me be having good. Whatever. Jinaso you are Jinaso akra. O say ono pepekuna mo pema pa no obo ba so ya de. Na preko we no o hyenye menumunyam no pese o ma ne ma do so se mpo no nyo wasase isu no. Na o pepekuna o say e ware e say twempra bibrebe no. Masa ye tie ne se adwuma mo ono ni mpra ni adwuma mo. Adwuma mo ye. O di ase. Because so dem say e so a e gudu kosom. It's only people more than 1,260 Matthias. Then you establish Christianity. All right. Yeah, man, I be. Eti your telephone number no no bi so person no che nim die na. Telephone number no go 0244 1381. 0244 But I say I had a jumadi and besi midi ko fie subonten obetima from esukuto yipa bre me me die jumadi echiame the number so the screen so na I had a jumadi besi na kai hu say eye dajoada from 7 to 8 eni mi nhye KUMAWOOD TV o wi ase na wo kwa jumadi so na had a DBC me chia o mamohwe ade hye ma me ko no na me kra eye me amede hye me doba eye la hell na najo asare obapa obayima tumpudi yima bebi obi ano me chia wate obade nhyiraw peace. Bye bye.